レース見てないだろ。まだちょっと遠いけど。そうっすよね。なるほどなるほど。結構いい勝負か。見えますね。なんか奥の方が出てるよね。見えますよ。やっぱこう見てるしやな。こうやもんな。全然ちゃうでこれ。角度が。ブレダの時も結構どこがまっすぐ。そうか。あれわからなかった。なんかこう見えるもんな。こう見てもいいぐらいやもんな。でも赤が3つで黄色が4つやもんな。名前が出てるよ。チェコのですかね。あれ、大西さん、へこんでる。大西真ん中ですよね。チェコの方が速そうです。なあ、一番速そうやな。はい。なあ。Takže můžeme se věnovat již je skifušem na trati číslo 1. Je to závodnice slovních sportů Brno, Marie Doležalová. Trať číslo 2, roudnická veslařka Kamila Nováková. Na trati číslo 3 je japonská veslařka Kao Onishi. Trať číslo 4, VK Hodonín, Jiřina Mančíková. Trať číslo 5 je taktéž japonská veslařka Kana Nishihara a trať číslo 6 nejdále od nás roudnická Jana Králová.結構空いたな。どうしたんかな。Takže nejlépe to vypadá na veslařku, která jede trať číslo 5 a to je